कारी मलक मनसब अली फुलरवान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने पुरनूर खताब से साढ़े सीनिया नू मदीना बनान। एक जुमला लंगर लेके जाओ कि अगर पानी ना मिले, अगर 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 पानी ना मिले तो फसलें उजड़ जाती हैं। अगर पानी ना मिले तो फसलें उजड़ जाती हैं। अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत ना मिले तो नस्लें उजड़ जाती हैं। बिला तखीर आपकी नारों की गूंज में खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मलक मनसब अली फुलरवान साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम कीता है ते जवाब कोई नहीं, थके हो तो मेरा कसूर तो नहीं। तुसी इंशाअल्लाह मैं पीरो मुर्शद दियां कदमां विच बह के अज गल करन लगा, सुनियो याद रखिया जे 10 साल तो बाद तुहानू आलम कोई ना लभेगा। मेरी गल लिख लविया जे, आलम बनने वास्ते 12-14 साल लगते ने ते नाथ खान बनने वास्ते 5 रुपये की सिर ते टोपी होवे ते 10 रुपये की कापी होवे, बंदा नाथ खान बन जाता। मेरा कसूर नहीं, 3 घंटिया दे विच ना तुसी सुबहान अल्लाह आख सके हो ना तुसी बोल सके हो। मैं सिर्फ अगर चुप किया है ते पीरो मुर्शद दे कदमां च बह के सैयद ज़ात समझ के मैं चुप कर गया। वरना इस रात दे विच मेरे 4-4 प्रोग्राम 5-5 ने, मैं पैसे नूं नहीं वेख्या कदी। जे सरकार दा नौकर आ ना ते पैसे नूं तरजीह नहीं दी। मैं पिछले साल 1.5 घंटा इत्थे पढ़ के गया ते 1.5 घंटे की बजाय मेरे वीर खुश नहीं होए। मैं क्या जो अगले साल कदी कोई लाख रुपया भी दे डिमांड तो मैं कीती कदी नहीं। सारा पूरी 12 की रात इत्थे गुजारा दा। हुण उच्ची सुभान अल्लाह कहो ते 40,000 अकाउंट च लैके नहीं मैं पढ़दा। मैं सिर्फ सईदां दे गीत गाना ते तां मैनू रब सब कुछ अता कीता है। ते मैं उस नगरी दे विचों उत्थों हो के आया जिथे इन्हां दा नाना पा के अजे कल दा दिन गुजरिया तो शहर दे विच हो के आया। दिल नाया करदा, दिल नूं ते किन्नी बार आख्या, हथ उठा के भी दुआ कीती है, मालिक शहादत दी मौचा दे ते इत्थे हुसैन दे नाने दियां कदमां च रख लै। मुहब्बत पैदा करो। ए जेड़े ढोल ढमाके वजदे ने ना, ये साडे दीन च कोई नहीं ते ना कोई विखा सकदा। रिकॉर्डिंग होंदी पई है, मेरी पूरी दुनिया दे आलम इन्हां नाथ खाना नूं चैलेंज है, मैनूं कोई आ ढोल ढमाकियां वाला सिलसिला विखा दें। रिकॉर्डिंग है ताजदारे मदीना तो सुबह चल चल चैनल ते चढ़ जानी है। पूरी दुनिया दे नाथ खाना नूं मेरा चैलेंज है। आ जेड़े नाल रखे ही ने ना ढोल, ये मैनूं ढोल नाल किधरे विखा देन कि नबी दी सनाखानी करनी। अल्लाह वास्ते कुछ दीन दी गल सीखो यार। सारी रात बाबेरां दा मेरे तो बाद खिताब होवे दा की सुणोदे, उस टाइम तुसां उंज ही थक जाना। आए ने बेशक मैनू टाइम ना दिओ, उन्हां दीयां गल्लां सुनो। सैयद जदों अपने नाने दी गल करे दा ओ होर स्वाद आवेदा ते जदों गुनाहगार जे उम्मती करे दा होर होवेगा। मैनू भी टाइम ना दिओ, लेकिन उन्हां नू टाइम दे के ते उन्हां दीयां मिठियां मिठियां गल्लां साडे सीने च बांधियां ना
تے حسین دے نانے دا ذکر سن کے تے قسم قرآن دی اکھاں پھٹ جاندیاں نے انی محبت والا جگہ تے جرا اے دی میڈ کھول تے میڈ دے نال ایکو کھول دوجے ساؤنڈ والا سسٹم نہیں کرنا سونا چلا ذرا ایکو کٹ کر دے بالکل میڈ چلا تے میڈ دے نال جویں میں بولاں گا پھر کرنا تے میں صرف 35 منٹ 30 منٹ دے اندر گل ختم کرنی بڑا ٹائم ہے نا ہن چپ کر گئے ہو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے دل نال تے محبت نال درود پڑھنا ہے یہ جڑے کونے جو پڑھو گے اس سے کونے جو مدینے جائے گا اچھی کہو سبحان اللہ اللہ دی حمد و ثنا تو بعد لا تدا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن ولی پیر سید مدثر علی کاظمی دربار عالیہ سبحان شریف تشریف فرمانے سید ذات جدو بیٹھی ہوئے نا تے تکبر علی چادر نو چھنڈ کے تے قدمہ لو ویندے آرانا چاہیے ہے حلالی تے حرامی دی پہچان یہی تھی ہوندی ہے جس وقت سید نال پیار کردا ہے سمجھ نہیں او حلالی ہے تے جڑا سید تو منہ موڑدا ہے او دل لا کے درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ یہ جڑا تسی درود اولا پڑھ دے ہو نا ہن میں اج تہاڈی مرضی مطابق ہی بیان کرنا اپنا نہیں میں کرنا جی میں کرنا جڑے سب تو لو فرشتے نے نا ہولے درجے دے نکے درجے دے جڑے چھوٹے درجے دے فرشتے نے او اے زمین تے ہوندے نے اچھی سبحان اللہ کہو او اج گلی گلی دے وچ نے روزانہ ہی ہوندے نے ویندے نے کدھرے کوئی محفل ہو رہی ہے جتھے محفل ہوئے نال بہ جاندے نے تے پھر دعاواں کردے اوتے ٹر جاندے نے انہاں تو اعلیٰ درجے والے جڑے فرشتے نے او پہلے آسمان تے نے گل میں بڑی لیونی بنا کے جے توجہ تہاڈی ہوئی تے بس اے ایک نقطہ لے گئے تہاڈی بخشش تہاڈی میری بخشش دا ذریعہ بن جائے گا انہاں تو جڑے اعلیٰ درجے دے فرشتے نے او دوسرے آسمان تے جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے دے نے او تیسرے آسمان تے جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے والے فرشتے نے او چوتھے آسمان تے جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے والے نے او پنجویں تے جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے والے نے او جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے والے نے تے جڑے انہاں تو اعلیٰ درجے والے نے 8 تے ہے نہیں نا ہن گل کرو او کرسی دے 4 چفیرے پھردے نے او کتے پھردے نے او کرسی دے 4 چفیرے پھردے نے تے پڑھ دے درود نے جدو رب کریم نے عرش بنایا سی نا عرش بنایا سی اللہ کریم نے فرمایا فرشتیوں سارے رل کے اس عرش نو چکو اچھی سبحان اللہ کہنی ہے تو میں بولنا ہے ولادت سننی ہے تو ولادت آستے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ٹائم ہوندہ ہے جڑے سب تو جدو عرش بنایا ہے رب کریم فرمایا ہے بس سارے فرشتے رل کے انہوں کندھا دے وہ تے چکو سارے فرشتے چک دے رہنے زور لا لا کے تھک گئے نے تے عرش اٹھایا نہیں گیا پھر اللہ پاک نے 8 فرشتے چنے نے تے جنہاں نو اللہ چون لائے ایڈی سبحان اللہ نال نہیں دل نال کہو سبحان اللہ جنہوں اللہ چون لائے ابو بکر صدیق نو اللہ چونیا عمر نو اللہ چونیا عثمان نو اللہ چونیا علی نو اللہ چونیا حسن نو اللہ چونیا حسین نو اللہ چونیا زہرہ نو اللہ چونیا تے جنہوں رب چون لوے او دے وچ شک نہیں کریدا ہائے 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 او دے وچ شک نہیں کرے دا اللہ کریم نے 8 فرشتیاں نو چنیا تے چن کے اللہ کریم فرمایا بے فرشتے ہو عرش تے میں بڑھایا تے چکو انہاں ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے مالک دی بارگاہ چ التجا کردے نے سونیا ربا ساڈی ساری برادری ٹل لایا ہے ساری برادری ٹل لایا تے اے عرش نہیں چیتا اللہ پاک فرمایا انہاں نو میں چنیا نا
ہائے 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 سنیو تڑپ کے اللہ پاک فرمایا میں انہاں نو چنیا نہیں جنہاں نو میں چن لواں جدو فرشتیاں ہاتھ لایا ہے انہاں 8 ہاتھ لایا ہے نا تے چکن لگے نے اللہ دی بارگاہ چ التجا کردے نے مالک کیویں چنیے اللہ پاک فرماندا ہے کیویں چکیے اللہ پاک فرماندا ہے چکو ساڈی برادری ساری تو نہیں جیتا اسی کیویں چاواں گے اللہ کریم فرمایا فرشتیو گل سنو میں تانوں چن لیا انہاں نو ول نہ دسیا تانوں ول دسنا وا تانوں ول دسنا یا اللہ کیڑا ول آکھیا صرف 5 واری میرے محبوب تے حسین دے نانے تے درود پڑھو تے عرش نو چک لو ہاں صرف 5 وارا درود پڑھو چا حسین دے نانے تے درود چا پڑھو تے عرش نو کندھا دیو تے چک لو خدا دی قسم چکیا نہ اس وقت تو لے کے اج تکڑ کندھا دے کے 8 ہی کھڑے نے نہ او تھکے نے نہ او اکے نے نہ انہاں نو پار لگا ہے صرف دن راتی او حسین دے نانے تے درود پڑھ دے نے حسین دے نانے تے درود پڑھ دے نے تے جس تو انوا کی درود پڑھو تو چپ کر جاندے انج نہ کہو دل لا کے کہو سبحان اللہ اللہ دی جدو نعمت مل جائے ادو دا چرچا کرنا چاہیے کی کرنا چاہیے وہ دی خوشی منانی چاہیے گلی گلی دسنا چاہیے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمی بھی نے تے نعمت کبریٰ بھی نے اچھی کہو سبحان اللہ مکے دی آبادی وچ بیٹھا سا آج تو 2 دن پہلے سارے نہ میرے ویراں بزرگاں نو پتہ ہے تے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ دے گھر دے سامنے بیٹھا پیچھے پہاڑ نے تے جس لے ویکھیا نا تے اکھاں وچ آنسو آ گئے نے واہ مالک میرے جے گناہگار نو ایتھے بلا لی ایڈی پیاری جگہ ایتھے نبیاں دا سلطان آیا جدا ہر کوئی ذکر کردا ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام 11 دا دن ہے 11 دا دن ہے تے حضرت عبد المطلب اپنے 11 پتراں دے درمیان بیٹھے نے تے یکدم مسکرا پے نے پتر عرض کر دے نے بابا اج کیوں مسکرائے ہو جدو دا ویر عبداللہ ٹر گیا کدی تسی مسکرائے نہیں اج کیوں مسکرائے ہو آکھیا بیٹا اج دن کیڑا ہے چاند دی کیڑی تاریخ ہے عرض کر دے نے بابا اج 11 ربیع الاول ہے آکھیا مسکراواں کیویں نہ کل میرے گھر وچ او آن لگا جدے واسطے رب ساری کائنات بنائی تھوڑی دیر بیٹھے بیٹے اپنے اپنے گھراں وچ ٹر گئے حضرت عبد المطلب اپنے کمرے دے وچ گئے جس وقت حضرت عبد المطلب اپنے کمرے دے وچ گئے تے رات نو اٹھ کے رب دی عبادت کر دے تے خانہ کعبہ کول ٹر گئے جس وقت خانہ کعبہ کول گئے نے تے خانہ کعبہ جھوم رہا ہے خوشی دے نال جھوم رہا ہے یہ میں نہیں آندا پیا مولوی اشرف علی تھانوی پہ آندا دیوبندیاں دا یہ میں گل نہیں کردا پیا میرا تے عقیدہ ہے با کعبہ نہیں بلکہ ساری دنیا ہی جھومی ہے جدو سونا کملی والا آیا یہ وابیاں دا اہل حدیثاں دا علامہ احسان علیہ آندا ہے جس وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ دے کول آئے نے تے خانہ کعبہ انج خوشی دے نال جھومن لگ پیا تے حضرت عبد المطلب مخاطب ہو کے نے کعبہ اللہ نو تے ہو کے آندے نے کعبہ اج کیوں خوش ہیں کی وجہ ہے خانہ کعبہ عرض کردا ہے اے عبد المطلب میں کعبہ واں جیڑا تیری نو دی گودی وچ آیا ہے او کعبے دا وی کعبہ ہے اچھی سبحان اللہ پیچھے والے بھی بولو اچھی سبحان اللہ او کعبے دا بھی کعبہ ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے تیرے او دے چ کی فرق ہے آکھیا پہلا فرق تے اے وے میں کعبہ واں او کعبے دا بھی کعبہ ہے دوسرا فرق اے وے کہ میرے اتے کالا غلاف ہے تے او دے کندھے تے کالی کملی ہوے گی تیسرا میرا او دا فرق ہے کہ مینوں بنان والا خلیل اللہ او اے حبیب اللہ مینوں بنانا والا ہے خلیل اللہ او اے حبیب اللہ تے جتے خلیل اللہ قدم رکھے جائے مصلی بندا ہے تے جتے حبیب اللہ قدم رکھے وہ عرش مولا بندا ہے تیسرا فرق ہے چوتھا فرق ہے کہ حضرت آدم بھی آئے تے میں کعبہ تو لے رہا میں کعبہ ہی رہا حضرت شیش بھی آئے تے میں کعبہ ہی رہا حضرت یونس بھی آئے تے میں کعبہ ہی رہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے تے میں کعبہ ہی رہا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے تے میں کعبہ ہی رہا حضرت موسیٰ آئے تے میں کعبہ ہی رہا پر دوسرا چوتھا اے فرق ہے اے عبد المطلب
میں اج کیویں خوش نہ ہوواں پہلے نیرا کعبۃ اللہ سا ہن قبلہ بھی نال میں بن جانا ہے ہائے 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 یا رسول اللہ اتنی گل ہوئی تے حضرت عبد المطلب سحری دا ویلا ہے اپنے گھر دے وچ اوندے پے نے پھل کوئی نہیں تے خوشبو پئی اوندی ایو رات ہے یار تیرے میرے مقدر جاگ گئے نے ورنہ جویں ساڈے کرتوت نے ساڈیاں شکلاں بدل جاندیاں اے کملی والے دا کرم ہے سرکار دا جڑیاں ساڈیاں شکلاں نہیں بدلیاں فقیر بن کے پڑھن دی عادت ہے فقیر بن کے چڑھ سنیا جے تے جدو عبد المطلب اپنے ویڑے وچ آئے نے پھل کوئی نہیں تے خوشبو پئی اوندی ہے انج جاندے جاندے جس وقت اندر گئے نے نا کمرے دے وچ داخل ہوئے نے بتی کوئی نہیں بلدی تے نور ہی نور ہے بتی کوئی نہیں بلدی تے نور ہی نور ہے آپ نے فرمایا بیٹی کی حال ہے تہاڈا بابا ٹھیک ہاں آکھیا بیٹی کوئی نمی تازی سناؤ بابا میرے کولوں کی پوچھ دیو اے شفا کھڑیاں نے اے میرے کول فاطمہ بنت عبداللہ کھڑیاں نے انہاں کولوں پہلے پوچھ لو پھر جویں مینوں تساں آکھیا میں تانوں دساں گی حضرت شفاعت جدو حضرت عبد المطلب پوچھ دے نے اچھی سبحان اللہ دل لا کے ذرا بول جدو حضرت عبد المطلب پوچھ دے نے شفا بیٹی دسو کی ویکھیا گے عرض کر دیاں نے بابا جدو نبیاں دا سلطان آیا گے ودوہا دے مکھڑے والا آیا گے واللیل دیاں زلفاں والا آیا گے میں ادھروں ویندی پئیاں کمرے وچ نوری نورے بابا دیواراں تے نوری نورے کر دیاں دیواراں تے نوری نورے ہر پاسے نوری نور چمکدا پیا گے جدو حضرت عبد المطلب نے اتنا پوچھیا گے پھر فاطمہ بن عبداللہ تو پوچھیا گے بیٹی دسو تساں کی ویکھیا اے فاطمہ بنت عبداللہ ہاتھ بن کے عرض کر دیاں نے ہاتھ بن کے عرض کر دیاں نے بابا جدو سونا محمد آیا ہے عرشاں دا لاڑا آیا ہے ساری کائنات دا سردار آیا گے شفاعت تھلے پیاں ویندیاں سا میں عرش ول پہ ویندی سا بابا کی وینیاں آسمان دے تارے نیوے نیوے ہو کے بابا میرے سر کو لاگین میں ڈر گیاں بولن لگیاں آواز آئی ہے اے فاطمہ ڈرینا اسی محمد دے ویڑے وچ نور دی خیرات لینا ہے اسی اس گھر وچ نور دی خیرات لینا پھر کہن دے صبح طیبہ میں ہوئی چمکا تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی چمکا تارا نور کا نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا اتنی گل جدو ہوئی ہے پھر کملی والے دا دادا پوچھ دے اے آمنہ جی بابا بیٹی تساں کی کچھ ویکھی آگے آندیاں نے بابا او پوچھے جڑا کچھ ویکھیا نہیں مشرق تو لے کے مغرب تک جمنو تو شمال تا ہر چیز میرے سامنے میں کسرت محل پہ وینیاں بابا نوری نور چمکدا پیا گئے مکہ روشن کائنات روشن صدقہ مصطفیٰ کائنات بنی ہے بابا جدو میرا پتر آیا گے سجدے وچ پہ گیا گے اپنی امت واسطے دعاواں کردا گے جدو سونے دی پھپھی آئی گے جدا نا صفیہ گے جدو خبر ملی حضرت عبد المطلب رب نے پوچھ
पोतरा दिता गे मेरे अल भतीजा होया गे दौड़ दियां सुरमा लैके आईया ने सोने दियां अखां इंज खोलियां ने सुरमे दानी च सुरम चू रख के जदू सलाई पान लगियां ने आवाज आई ऐ सुफिया रुक जाओ ये तो पहले सुरमा पा के आया है। अल्लाह हजरत अब्दुल मुतलब जदू आंदे ने बेटी मेरा बेटा किथे सुता है कहो सुभान अल्लाह आख्या बाबा चूल्हे दे विच आराम पा कर देने हजरत अब्दुल मुतलब जदू करीब गए ने चूल्हे नु डोरी कोई नहीं हलाण वाला कोई नहीं चूल्हा आप ही पिया हलदा गे आप ही पिया हलदा गे हजरत अब्दुल मुतलब ने जदू सोने पोतरे दे चेहरे तू अंज करके पर्दा हटाया गे कंबल ऊनी हटाया क्या क्या वेगा तेरी वेख के सूरत सोनी नू हाय हाय जदू वेख्या बड़ा हुसैनो जनी बड़ा ही प्यारा ते हजरत अब्दुल मुतलब फरमांदे ने बेटा तेनू ते रब बह बह के बनाया आख्या दस मेरे आ सोनिया महबूबा तेनू किहो जिया बनावना है बड़े बड़े खुशीनो जमील आए जदू कमली वाले आए ने हजरत अब्दुल मुतलब वेंदे ने रब ने अपने महबूब नू आप बनाया आख्या दस मेरे आ सोनिया महबूबा तेनू किहो जिया बनावना है जिवें मेरे महबूब दा ओ दिल चावे असा ओहो जिया यार सजा बनाए जदू इतनी गल की है ते ए मेरे कमली वाले ने आख्या मैनू इहो जिहा तू बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे मैनू इहो जिहा तू बना मौला मेरी जान जहाना दी जान होवे उदू तू बोले एदू मैं बोला उदू तू बोले एदू मैं बोला एदू मैं बोला उदू तू बोले साडी दोहां दी एक जबान होवे जदू हजरत मुतलब ने मेरे कमली वाले नू गोदी विच लिया लोगो सोने कमली वाले नू गोदी विच लिया चुम के सीने नाल लाया हजरत अब्दुल्ला दी याद आई है जिन्हां दे पुत्र विछड़ जान बाप गलियां विच रोंदे नजर आंदे ने खुदा दी कसम जदू अपने पोतरे नू इंज सीने नाल लाया सईदा आमना बोल के आंदियां ने बाबा अज गल पूछना चाहनी आ बेटी दसो केड़ी गल पूछना चाहती हो आख्या बाबा तुहाडा पुत्र अब्दुल्ला सी मेरा पुत्र मुहम्मद अज मेरा पुत्र तुहाडी गोदी विच दसो अब्दुल्ला सोना सी या मुहम्मद सोना है बाबा हुण दसो या रसूल बाबा दसो अब्दुल्ला सोना सी या मुहम्मद सोना है ते मेरे करीम आका दे दादे दी अखां विचों आंसू आ गया ते चुम के सीने नाल ला के ना ते मेरे करीम आका दे दादा फरमांदे ने बेटी अब्दुल्ला सिर्फ मक्के दा चन सी अब्दुल्ला सिर्फ मक्के दा चन सी मुहम्मद सारी कायनात दा सरदार है सीने नाल लाया सीने नाल ला के खाना काबा लै गए मक्के दे लोग सुबह उठे खाना काबा कुल जिस वक्त लै गए ने खाना काबा झुक झुक के कमली वाले नू सलाम कर रहा है बुत मूँह दे बल गिर गए ने सोने नू सलाम कर रहा है मक्के दे सुबह लोग उठे ने चौक एक इकट्ठे हो गए इंज समझ लो जिवें कबूतर चौक मशहूर है उत्थे इकट्ठे हो गए
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਚੌਕ, ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਕੋਈ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਦੀਨਾ ਯਸਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਿਜਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੱਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਅਜੇ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਬਾਗ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਏਡਾ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਏ, ਅੱਗੇ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਹੋ ਸਕਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਈਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈयद ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਲੋਕੋ हजरत अब्दुल मुतलब दी गोदी विच एक पुत्र सोना नूरी चेहरा पिया चमकदा के, पर खुदा दी कसम जदू अब्दुल मुतलब खाना काबा दा तवाफ करदा के, जदू बंदा आम खाना काबा दा तवाफ करदा के, खाना काबा ते नजरां पैंदियां ने, बड़े बड़े वली वेखे ने, बड़े बड़े कुतुब वेखे ने, इंज हाथ जोड़ के आंदे ने मालिका मैनू बुला के आसान कीता। हजरत अब्दुल मुतलब जदू इंज फिरदे पे ने, काबा चुकदा पिया गे, आंदा लोगो मैनू ते मालूम हुंदा गे जिहड़ियां अज राती रहमतां वसदियां रहियां ने, जेड़ा नूर चमकदा रिया गे, जेड़ा हजरत अब्दुल मुतलब दी गोदी विच पुत्र आया है, लोको सारा सदका इस मुहम्मद आए। हाय हाय अल्लाह या रसूल या मेरे सोने कमली वाले दे दादा ने सोने पुत्र नूं लिया, कमली वाले नूं लिया, इंज समझो ब कमली वाले हजरत अब्दुल मुतलब नूं सीने नाल ला लिया। मैं गलत नहीं कह देता, कमली वाले ने अपने दादे नूं सीने नाल ला लिया। इंज भी कहां तो ठीक है, तो जे ये कहां कि कमली वाले नूं अब्दुल मुतलब ने सीने नाल ला लिया तो भी ठीक है। जे कमली वाले अपने दादे नूं सीने नाल लाण ते वो नबियां दे सरदार ने ते दादा उम्मती है, ये इस तो ठीक है। लैके आंदे पे ने मक्के दे चौक जिस वक्त आए ने ना ते अगू ना डक लिया। उन्हें क्या अब्दुल मुतलब जरा ए पुत्र दा चेहरा ते विखा। हुण रात बड़ी गुजर गई है, नहीं तो ये 8-9 बजे टाइम दिता हुंदा ते मुड़ मैं तफसीलां च जांदा, जरा गहराई च जांदा, हुण जा नहीं सकदा। जिस वक्त उन्हें चेहरा वेख्या ना, मक्के दे लोग उस वेले मन गए बड़ा ये नेक है ते चंगा है। घर दे विच लैके कमली वाले नूं जिस वक्त आए ने, सईदा आमना दी गोदी विच नबियां दे सुल्तान नूं दिता है, दे के एक घोड़ा बद्धा है इंज सामने हजरत अब्दुल मुतलब ने। हुण तवज्जो करनी है, ये मिलाद ये नहीं मैं तुसी सुन्नी सिर्फ मनाते हो, ये हजरत अब्दुल मुतलब दे दौर च भी मिलाद होया, नबी दी आमद तो पहले भी होया है। सिर्फ उन्हां दा तरीकाकार सी, वो आंदे सन कि आउण वाला है ते असीं आने खुशकिस्मत असीं सुन्नी है जिन्हां कोल कमली वाला आ गया है। फर्क है नहीं है।
میرے سونے کملی والے نے انج کر کے گھوڑے نو تھپکی دیتی تے اگے نالوں پٹھے زیادہ پائے، چارہ زیادہ پایا تے نبیاں دے سلطان دی اما ویکھ کے تے مسکرا پئی۔ ساری کائنات دیاں عورتاں نبیاں دیاں ماواں دی دنائی ایک پاسے تے میرے کملی والے دی دنائی والدہ دی دنائی سب نالوں اعلیٰ ہے۔ معاشر دے دن وچ حضرت ابراہیم دی ماں جائے گی، اسماعیل دی ماں جائے گی، سارے نبیاں دیاں ماواں جان گیاں، کوئی اٹھے گا نا تے جدو سونے محمد دی اما آمنہ جائے گی نا سینے میں ٹھنڈ پوے، اے ساڑی ماں ہے، اچھی جرا کہو سبحان اللہ۔ 10,000 حور سجے ہوئے دی معاشر دے میدان ہے، 10,000 حور سجے ہوئے دی، 70 دا بھی ذکر ہے، 10,000 سجے ہوئے گی، 10,000 کھبے ہوئے گی، 10,000 اگے ہوئے گی، 10,000 پچھے ہوئے گی۔ جدو نبیان دے سلطان دی ماں سیدہ آمنہ جائے گی نا معاشر دے میدان ہے، خدا دی قسم حوران دی سردار دا نا ہے لابا تے آواز دے کے آکے دی ساریاں نبیان دیاں ماما میں کھڑیاں ہو جو تے جنت دیاں حوران میں کھڑیاں ہو جو، ویکھو سامنے محمد دی ماں آ رہی ہے، استقبال کر کے دکھا دے۔ ہائے 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 کوڑے نو تھپکی ماری، انہوں نے پتا سی با کوڑا بان واسطے ہوندا ہے، کوڑا بان واسطے ہوندا ہے۔ بعد وچ کاٹھی پائی تے حضرت عبد المطلب اودے تے سوار ہو گئے، سوار ہو کے ایک بستی سی اس دی طرف چلے گئے، جا رہے نے اس بستی دے ایک عیسائی راب سی جدا نا اے سی، وہ ہر سال دے سال مکے وچ آ کے نا کوئی صفحہ تے کھلو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھدا سی۔ مرو زہرین اس بستی دا نا ہے، طیف والے رستے تے آندی ہو، مرو زہرین ایسو دا نا سی راہب دا، ہر سال اس بستی دے وچوں پیدل چل کے ہوندا سی، مکے دے لوکاں نو کٹھیاں کر کے نا کٹھیاں کر کے آندا مکے والے او کٹھے ہو جو، بڑا پڑھیا لکھیا عالم سی، تورات تے انجیل دا اون دے کول علم سی، او لوکاں نو دسدا سی ایک نبی آنا ہے جدا نام محمد ہونا ہے، ساری کائنات دا سردار ہونا ہے، اس مکے دے وچ آنا تے ساری کائنات دا سردار ہونا ہے۔ انہاں او میلاد پڑھدا سی، انہاں دے میلاد پڑھنے چ او آندا سی کہ آنا ہے، اسی آنے آ گیا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشقی کہ گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشقی کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا جڑے جڑے چاندے نے میرے نال دل لا کے بولو اج رات بڑی برکت آلی ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشقی کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا سنیا گناہگاراں سیاکاراں مان نہیں کر دے، نمازاں تے مان نہیں کر دے، تیرے نال پیار کرنے یا تیری آل نال پیار کرنے یا سونیا اج دی رات کرم کما جا، غریب محفلاں سجا کے بیٹھے نے، راواں مل کے بیٹھے نے، کملی والیا تیری رحمت دی نظر کھو گئی، غریباں دا کم بن جائے گا، غلاماں دا کم بن جائے گا، اس دوسیاں نے سنا ہے آپ ہر عاشقی کہ گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا، انج بھی دا نہیں لاؤ یا رسول اللہ ایک بارہ دل کھول کے بولو، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رایا،
رسول اللہ میں تمہارا 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 یا کملی والے گناہگارا تیرے روزے تے حاضری دے کے آیا وا دنیا تے بڑے بڑے نبی آئے نے ہر ایک دا اج بھی دربار ہر ایک دا روزہ بنیا گے جڑیاں رونقاں تیرے روزے تے نے دنیا دے کسے نبی دے روزے تے نہیں ہے اس دوسے نے کرم کی نظر پر خدا رایا جے انج نہیں سمجھ آندی تے انج کہہ لینے صدا وسدا روے تیرا دیوارا یا دل آگے بولیا جے صدا وسدا روے تیرا دیوارا یا صدا وسدا روے تیرا دیوارا یا میں تمہارا 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 یا جدو کملی والے دے دادا چلے نے اے جڑا ایس یہودی گے ہر سال مکے اندر آندا گے مکے دے لوکاں نوں کٹھیاں کر کے سونے دا میلاد پڑھ کے جاندا گے جدو اس اپنی بستی وچ ٹر جاندا گے پیچھے لوکاں ول جدو بچے پیدا ہوندے نے بڑے بڑے جگیرداراں دے پتر ہوندے نے بڑے بڑے بادشاہاں ول پتر ہوندے نے جا کے اس راب دا دروازہ کھٹکھٹ آندے نے بابا او ساڈا پتر بڑا سونا گے اندیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے او دا چہرہ بڑا سونا گے جڑے جا کے بچے دا تو نت میلاد پڑھنا گے ہر سال میلاد پڑھنا گے کدرے بچہ او ساڈا تے نہیں ہے اے راب شکل تو ویندا گے آندا نہیں نہیں او بچہ نہیں ہو سکدا پھر پیسے دا لالچ دیندے نے آندے نے دس کدرے اوہی بچہ تے نہیں ہے اب پیسے لے لے ساڈے بچے دا اعلان کر دے مکے دے لوگ تیری گل من دے نے اے رب ایس جڑا ہے اپنے منہ دے وچ بڑبڑا کے آندا جاؤ ٹر جاؤ بتاں دے پجاریو جدو محمد آوے گا اے گل کردا دسو جدو تہاڈا ماں تسی منع نہیں ہوندے تسی مینوں اے گل دسانا جدو تہاڈے گھر دے وچ پتر پیدا ہویا ہے جڑے مکے دے وچ 360 بت نے منہ دے بل گرے نے چودھری بوتھا تھلے کر لیندے نے آندے نے او نہیں گرے آندا پھر جاؤ ٹر جاؤ تانوں اس محمد دی شان دا کی پتا گے جدو نبیاں دا سلطان آوے گا ساری دنیا تے تھما پہ جان گی ہائے 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 تیرے نور دیوے کی جھلک جنہیں تیرے نور دیوے کی حضرت ابو بکر صدیق عمر ساریاں دیکھی جنہ ویکھی سرکار نو چھڑی ہی نہیں تیرے نور دیوے کی جھلک جنہیں انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا تیرے نور دیوے کی جھلک جنہیں انہیں رب دا نظارہ انہیں رب دا نظارہ ویکھ لیا انہوں بھول گئے نے دنیا دے در سارے انہوں بھول گئے نے دنیا دے در سارے جن تیرا دیوارہ ویکھ لیا جن تیرا دیوارہ ویکھ لیا تیری سونی تیری پیاری تیری سونی شکل نورانی دی دس کس دے نال مثال دئیے ہائے ہائے تیری سونی شکل نورانی دی اللہ دی قسم لوگو
ਇਹ एडी प्यारी शक्ल है। कुरान दे विच कदी चेहरे दा जिक्र, कदी हत्थां दा जिक्र, कदी अत्थां दा जिक्र, कदी सर दा जिक्र। तेरी सोहनी शक्ल नूरानी दी दस किस दे नाल मिसाल दिए। कोई नजर नहीं आंदा तेरे जिया, कोई नजर नहीं आंदा तेरे जिया। व आसन मिन कलम तारा कत्ता ऐनी, कोई नजर नहीं आंदा तेरे जिया। जग फिर के सारा वेख लिया, तेरी सोहनी शक्ल नूरानी दी दस किस दे नाल मिसाल दिया। अर्थां ते जिक्र तेरा, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अर्थां ते सोना जिक्र तेरा, अर्थां ते लिखी सिफत तेरी। हर दे दिल विच मेरे कमली वाले दा जिक्र, अखां विच आंसू पे चलदे ने। अर्थां ते ओ सोना जिक्र तेरा, अर्थां ते लिखी सिफत तेरी। भावें मशरक अंदर, भावें मगरब अंदर, भावें जनूब ते शुमाल अंदर, सोने मुहम्मद दे नाम नू चुम के ओ यारा राती सोंदे ने। हर थां ते सोना जिक्र तेरा, हर थां ते लिखी सिफत तेरी। हर थां ते सोना जिक्र तेरा, हर थां ते लिखी सिफत तेरी। असा खोल किताब कुरान ताई, पिछले भी कहो सुभान अल्लाह। असा खोल किताब कुरान ताई, असा खोल किताब कुरान ताई, असा खोल किताब कुरान ताई। कुरान दे अंदर शक नहीं, असा खोल किताब कुरान ताई, असा खोल किताब कुरान ताई, असा खोल किताब कुरान ताई। असा खोल कलाम कुरान ताई, और ऐत सिपारा वेख लिया। तेरे नूर दी वेखी झलक जिने, तेरे नूर दी। इन्नी गल हुई ना, हाय हाय कहो सुभान अल्लाह। आखिरी बस एक दो गल्लां ने खत्म करन लगा मैं। बाबे भावें गुस्से नाल वेखण, मेरी सलाह है मुर्शद पाक दी चार गल्लां सुन के फिर जावां। जिस वक्त हजरत अब्दुल मुतलब घोड़े ते सवार होए ने, इस बस्ती अल गए, तवज्जो करे जे, तवज्जो मेरे अल करे। जिस वक्त गए ने ते ये राब जेड़ा ऐसे ना, समार दा दिहाड़ा ते छत ते सारी रात उत्ते आसमान नाल वेंदा है। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अगे बंदे उठांदे ने, उठा के बाबे तो पुछदे ने, जेड़ा आ साडा पोतरा आया, पुत्र होया, ये ते नहीं जिदा तू ऐलान हर बारी मिलाद जाके पढ़ना है। कहंदा जाओ भज्जो, बुत्तां दे पुजारी नहीं। पता लगा मुहम्मद दे घर वाले बुत्तां नूं नहीं पूजदे। हक इन्नी गल होई ना, ते हजरत अब्दुल मुतलब गिरजे दे कोल आए ना, ते जल्दी दे नाल राहब दूरों वेख लिया बे अब्दुल मुतलब पे आउंदा है। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। ये राहब जल्दी दे नाल उतर के ना, जदों दरवाजे दे सामने हजरत अब्दुल मुतलब आए ने ना, इंज करके सामने आके जल्दी नाल उत्तों उतर के दरवाजा खोल के ते बड़ियां हसरत भरियां निगाहां नाल नूरी चेहरा तक के आंदा है, आ गए हो। हाय हाय हाय। अगले दसदे है भाई असी आए हैं। इत्थे हजरत अब्दुल मुतलब ने दसिया नहीं भाई मैं आया, ये मेरे कमली वाले दा मिलाद है। ये राब आंदा तुसी आ गए हो। आपने फरमाया तेनू की पता है? आख्या तुहाडा चेहरा पिया दसदा जेड़े मुहम्मद दा मैं जा जिक्र करना वो तुहाडा ही पुत्र है। हाय हाय, वो तुहाडा ही पोतरा है, वो तुहाडा ही बेटा है। आपने फरमाया ठीक। जल्दी दे नाल अगे राब किसी बंदे नूं पानी तक ना पुछदा था, जाओ भजो सारे मुशरक इकट्ठे हुए हो। ते अज की कीता है, अज की कीता है, इंज करके अंदर वड़िया, अपने हुजरे दे अंदर गया है, जाके एक सफ बिछाइए, उत्ते मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछा के ते कमली वाले दे दादा नूं उत्ते बिठाया है। हाय हाय, उत्ते बिठा के ते आप चटाई तू थल्ले दो जानू होके नजरां नीवियां करके ते बह गया है। कुछ देर बाद तो बोलिया है, आंदा जी तुसी आ गए हो। आपने फरमाया तेरे कोल की दलील है? अज उल्टा मामला हो गया है। अगले दसदे है साडा पुत्र आया है, सोहना है, हुसैन है। अज हजरत अब्दुल मुतलब ने दसिया नहीं, अज राब आप ही पिया पुछदा है। ते हजरत अब्दुल मुतलब पुछदे ने तेरे कोल की दलील है? आंदा जी मेरे कोल दलील है, तुरात अंजील जबूर दे विच असां पढ़िया है, एक नबी सोहना आवेगा, जदों ये तारा चमकेगा ना, हाय 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 हाय। और सुती मेरी सुती कौम जरा दिल ला के कहो सुभान अल्लाह।
جدو تارا چمکے گا نا تارا چمکے گا ادو وہ سونا محمد آ جائے گا. اینی گل کی تھی نا تو آپ نے فرمایا بھائی دن کیڑا ہوئے گا. اس کہا جی سوار دا دن ہوئے گا, سوار دا دن ہوئے گا. آپ نے فرمایا بھائی سوار تے پیچھے بھی گزریا ہے. توجہ توجہ, سوار تے پیچھے بھی گزریا. اس کہا جی جدو دا سوار دا دن ہوتا ہے نا, جدو دی میری زندگی ہے میرے چٹے ایویں نہیں آ گیا. تورات تے انجیل چ پڑھیا جدو محمد آوے گا تارا آسمانہ تے چمکے دا تھوار دا دن ہوئے گا. خدا دی قسم اسی محمد دے ملاد آستے سوار دا جدو دن ہے ساری رات جاگنے ہاں کدرے او ملاد ساڈیاں نصیباں وچ بھی ہو جائے. سوال ہوندے رہے گلاں کردے رہے, راب چپ کر کے سر سٹ کے تھلے بیٹھا رہا. جدو بیٹھا رہا نا تے کملی والے دے دادے نے پوچھا بس آندہ حضور تساں بڑے سوال کیتے نے, کوئی بندہ اگے آ کے سوال کردا ہے نا اگے آ کے سوال رب نہ کردا تے رب گل پہ جاندا. اج جرت نہیں پوندی پئی, ہائے ہائے اج جرت ہی نہیں پوندی پئی. تے حضرت عبد المطلب آختے تیری یہ دلیلہ میں ساریاں سنی. ہو سکے جی گل اتنی ہے میں اکو سوال کرنا ہاتھ بن کے کرنا جی میری عرض سن لو. آپ نے فرمایا کر کیڑا سوال کرنا ہے. عرض کردا ہے سنیا گل اتنی ہے بجیڑا تیرے گھر پوترا آیا ہے یہ دا نام تساں رکھے ہے. اچھی کہو سبحان اللہ. گل میں اتھی ختم کرن لگا, اگے نہیں جانا, بس اتھی مکان لگا. یہ دا نام تساں رکھے ہے. حضرت عبد المطلب فرمانے نہیں. یہ دے کسی چاچے بابے رکھے نہیں, انہاں دی ماں رکھے ہے نہیں, پھر نہ رکھیا کسے. تے سردار عبد المطلب فرماندے نے انہاں دا نام خواب دے وچ سیدہ آمنہ ویکھیا ہے, آواز سنیے اے دا نام کوئی نہ رکھیا جے جیڑا رکھنا ہے نام محمد ہوئے. غیب تو آواز آئیے خواب دے وچ ویکھیا تے اسا محمد ہی رکھ دیتا ہے. اے محمد جدو آیا 3 دن بادشاہ بولے نہیں گونگے ہو گئے نے. اے سونا محمد جدو آیا نا 7ویں دن حقیقہ آیا تے مکہ کو نکا جان آیا. بڑے بڑے حبشی اج بھی جوان نے جڑے دیکھ دیکھ دے وارث نے. تے حضرت عبد المطلب کوئی ماڑے جے نہیں سن, اے سرداراں دا گھر ہے, سرداراں دا گھر ہے. تے کملی والا جے اود پہاڑ نو آکھے نا بھائی سونے دا ہو جائے تے ہو جاندا ہے. حضرت عبد المطلب نے اس وقت بھی سارے مکے دی 3 دن تک روٹی پکائی ہے. اسی 500 شادی دا بندہ جائے تڑپن لگ پے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ساڑی حاضری اپنے بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. سید آل رسول بیٹھے نے قدمہ نو چم کے بوسہ دے کے منت کرنا کہ میں جے ناچیز بندے کو اگر کوئی غلطی ہوگی ہوئے ایسا لفظ بولیا ہوئے جڑا ناقابل برداشت ہوئے معافی دینا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.